lo que hay que empezar es por agradecer a un montón de personas que han hecho posible que el sistema del fútbol en Guipúzcoa sea una realidad. Es una realidad en el mundo educativo. Hay un montón de jóvenes que se forman en valores, que tienen la suerte, entre comillas, de poder estar jugando a fútbol desde que son pequeños hasta que tienen ya una edad avanzada, y esa formación es importantísima para las personas, y esas personas son importantísimas para el futuro de nuestro territorio. Y eso en gran medida es pues por el esfuerzo de muchísimas personas que hoy estaban aquí representadas y por el esfuerzo de muchísimas personas que durante muchísimos años han dado su vida por el fútbol. Irudirik politena, nik uste dut ez dela erresa izaten hainbeste taldeetako ordezkari bilduta ikustea. Kasu honetan nik uste dut arro sentitzeko modukoa dela ikustea nola Realak lortu duen futbol talde guztiak ondo antolatu eta itinerario formatibo bat ondo antolatzea. Hori da, nik uste dut gakoetako bat edo gakorik nagusiena, gero arrobi horrek ematen dituen etekinak ulertzeko. Eta hori da arro sentitzeko kontu bat, baina beste bat ere bada herri honetan eta lurralde honetan futbolari onak, gizonezko edo emakumezkoak izan, futbolari onak ezitzeaz gain edo formatzeaz gain baloreetan ere ezitzen ditugula gure gazteak, ez? Eta guretzat hori oso importante da, porque kirola azkenean bada ere baloreetan ezitzeko tresna bat, eta aprobetxatu behar dugu inklusioa sustatzeko, berdintasuna sustatzeko, gizonezkoen eta emakumezkoen artean, baina beste hainbat konturen artean ere bai, eta giro ona sumatzen da, eta azkenean da aldarrikatzea kirola eta batipat futbola sare sozial handi bat dela Gipuzkoan, eta hori etzela posible izango ez balitz hainbeste bolondrez dagoelako klubet guztietan, ez? Eta borondatezko lan horrekin lortzen degula gero lortzen degun etekin guzti hori. Me ha ilusionado ver a todo el fútbol, como bien dices. Creo que, que somos así, somos personas que cuando se nos invita a un tipo de acto, sea el tipo que sea, venimos en favor de nuestro fútbol y sobre todo al agradecimiento, ¿no? Yo creo que en este caso tanto el diputado como el presidente se han implicado y hay unas inversiones importantes que ayudan a nuestro fútbol, y como digo yo, pues eso no es un dinero baldío, no es un dinero que va a ir por un agujero, sino que creo que es una inversión en la cantera, y que al final fructifica, y el pilar máximo, la punta de la pirámide es la Real, ¿no? O sea que yo creo que orgulloso de estar presidiendo una federación como la guipuzcoana. Bai, alaxe da, nik uste gaur ere Denis Itxasok esan ditu hitzak ere eskertzekoak direla, ezta? Lan aipatu, eta gero beraien gertutasuna oso garrantzitsua da, ezta? Eskutik joan behar dugu, lurralde edo probintzi bezala txikia gera, eta denon laguntza beharrezkoa. Orduan, beraiek ere hor egotea gure atzetik, gure lana aipatzen eta gure eskerrak emanez, nik uste dut Aldundiari eskerrak eman behar zaizkiola. Bai, argi dago, gu guztak gara, Gipuzkoan daun futbol mailagatik nik uste dela, nola organizatzen gehan dalako, ez galako igual beste lekutan bezain kompetitibok, baizik eta beste balore batzutan formatzen ditugulako jokalari guztik, beti Realaren lidergopean, eta orduan nik uste importantia dela, horrela bezalako klub bat egotia atzetikan, danoi pixka eta eramatikuna batea, eta beti diru laguntza oso garrantzitsua izaten da, baita entrenamenduetako ere laguntza, arlo guztietan ematen dizkiguten laguntza, oso garrantzitsua eta oso gustoa bintzat. Sin duda, es un orgullo estar en un acto de estos en el que prácticamente no se le echa en falta a nadie porque están todos los clubes representados, y es una forma de ver lo sano que está el fútbol guipuzcoano en este momento, ¿no? Para nosotros la ayuda que presta, en este caso al club al que yo pertenezco, es una ayuda muy importante. Es una ayuda que sin esa ayuda pasaríamos, no voy a decir serias dificultades, pero dificultades. Entonces nosotros estamos encantados de estar con la Real Sociedad como club convenido, y a todo lo que nos llamen estamos dispuestos a colaborar con ellos. Bai, esan bezala Realak gizonezkoen kirola baino askoz gehiago da, eta gu horren adibide gara.
Eta, bueno, azkenean emakumezkoen kirola Realakoa besteak, guri harro sentiarazten gaitu eta bueno, eskertzekoa. Guk eratxein dugu mutien futbola, igandero beraiek honetan jokatzen dutenean oso postikoaz ikustera, eta bueno, hori alde batetik ikusita beraiek guregan jartzen duten esfortzuare harro sentitzeko gauza da. Dudari gabe, Gipuzkoar bezala eta bueno, nire ze aldetik, Añorga kultur eta kirol elkarte aldetik oso harro gaude horrelako ekitalitan egoteaz, oso harro Realarekin elkarlanean egin ditugun urtengatik eta etorriko diren urtengatik ere baita ere diputazioak eta Realak baita federazioarekin ere egiten duten elkarlan horregatik ere oso harro.